Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kenang bentuk ikipat ba habaki Kjat daki hand sanitizer kabalong kum shibenta banyada na kajik sa priang jong yang jingpang coronavirus woi Samla kasi belatip kerteng kum uban tailang mauri posyong pasak snong maulen rei kle snong ula Shna ya Jaka bu hand sanitizer ha kaba ki papenan kam ya kini kadawai Kjat kiti kem dan kam syu banda Kjat daka kiti ya kini kadawai han rei kin syu yu bait daka Kjat napo unar bala pendaj ha kini kadawai Kjat kiti ha kabai dei bakani woi pat Samla ya belatip kerteng kum ugeri nongrum Padairu perlok jong uban tailang nongbri ula persang ban penpau perthai bat man penmenapai ba ya kini kejing trace tom jong perlok jong u link ba ka Facebook bat Instagram. Saya kam senang badan ta. Yang atrai pun Kjat kam pangatrai. Kam jenis teh ngalak pun. Ki silvagation berkhaj ngalak lu berkhaj pangatrai berkhaj. Di tang hadum ta kelemat berkawan kan kadi kalau dau. Selong ya banget persiang banget le kini kam ah. Pas awak wa berkit nak siang di tiar akan kena nama kita beli kena mah. Dengan persiang beli hayang. Pada bang apa asyik gadi video jumlah page itu membuat kita sepang jadi fabrication berkhaj. Tengah sudah duk sai kini ngasi persiang lebel pan le kini mah lembah jadi tu ti ngayuk pan kontak lagi jadi ti lo kami tu video kami tu jenis teh tim oi support lah yang tengah lo persiang lang benda lihat nang ni mah kam lembah support jeung iru bangala men yang kum dia mah tu supply mentang ada supply 10 tadi 10 tadi ada supply tim mentang ada dosa 10 tadi kan dan ki simbat ki dan ki sindong dan ki hospital ki tiat ta ki dan ki podan ki pun keleng-keleng mah ni ki tiat ta habo bagi plia menta ki plia ki hardware ye ti ki dukan ki plia kana tempat siap bentre masih tiat makin dia ki tiar kan bangayuk masih tiat dan di badan lupa kadang arek sakit masih yang ni bang Shna menta ki long ba ki bri ki not kam semua berkata dah ti siu tang dah Kjat kalau 14 semua kalau wadi gitu ka sanitizer jeung kan bai Shna te dan menu ki bakwa ban kini ki Shna jeung amo kila ban si kontak yang how do number ranyo ndai sao nyu kandai sanpra sao ngabit I banteng la di perlok nadu long dangren te long I bante long kani kapor long lockdown kum tu ngila sukendu por biwan sing keme kum tu ti ong kanya ngalong abaka jenjar ka banyo kam mom ta por ka karkhana ka khang ti kinu ki kam ru ha long hap sange shwa ki order ru banta long tip hi long banyo order ba thamai ru nom yo hi la kum kini ki por ma te long I ong ba I lai I YouTube long ka tu kom ban Shna uni u hand sanitizer stand bom shuyu dak Kjat long bom don kam ban kata ban nyon tu sanitizer ti long ila ong nga tampa imsu don lat pat long chanu ban die kum no ban die
thì hàng tay nghe lại share khát lăng tiếng aro cũng tu ru ngala shu Shna ni di post Facebook te bat ha Instagram e cũng tu te long ngila shu pen Shna ki poster ki cũng tu na kini ki poster ru ki labun ki beri respon kan te ngila shu yo hi order long den sesuai cũng tu ki labun ba ki beri bafun yang kan yang bentakan ni te yang mentaru long ki lab don ki beri cement don ki badon factory ru long cũng tu te don ki hospital te long ki don ki badon cafe e gom tu ru long ki la ya phone long ban pen long pe ki don kam ni long ka jing don kam hi te long ki mla hi ban don kam bun long ni long WR e long ko manu ru te long kat bingi la yo order long kador long ibu apa per long kador kum daya iwe te ngibu long kum kador khat pras pa san pho long da sim lai teli chaneng ibu khat nyo spa san pho da deba santeli chaneng ibu kador khat ru spa san pho long nomor ba hakum kitian mo kidon kam long kat dang bun ko order te long dang la susu te ban long ban her ka yu nomor ba kasyong ka baikit ka bai e kini kitiar kan yau ki babri ba kwa ini u marte jongi te long ngi labu hak to ko poster ru ka number ba kila ban kontak kila ban message ne kila ban call long lemba WhatsApp na okay te ka number long ba kila ban call lu ka dei pra khandai nyu sau iwe riu not san riu iwe ngi la khen ngi la antat e long ngi sim kya hi mangi mo kata long mentai bakadon kan ka curfew ru kibriu kum dei ban long ban mi shrum seneng long kibriu dan ki bam la mo te long yaki tingi pen poi be hadu thliu yeng ken